eta sampai iso. Nah. Kita pantau yuk. Kuat ya mata. Urus. Nen, Nen, Apa? sini sebentar. Apa macam itu main HP ya? Apa kok? Tolong sama lu. Lu ambil belas di sana di toko siapa? Kokobok. Jauh kok di toko sana mah. Bapak lu kan ada motor, lu pakai motor, siapa pakai ojek itu badlun lu sono. Suruh bilang kok Tiawa. Saya sudah taruh sana uang 500.000. Lu ada lebih buat lu lah. Saya nggak mau suruh komod, saya nggak mau. Kemarin korupsi 50.000. Oh. Saya rugi belat. Sekarang nih. Iya, masa besok besok saya mau makan apa? Sudah sono lah, lu orang suruh. Ya udah ya. Udah sono pergi ya. Ya, jangan lama-lama. Oh. Ya. Wah, ngopi. Jangan lama-lama ya. Udah, saya tunggu. Aing karak ngomean HP. Dititah deui bae. Ih, kumaha handeup lancarna aing ngomean HP ieu mah. Sareng HP pentaris. Ojek beneran. Mang hayang ngojek, Mang. Mau beli beas, Mang. Mang. Tidak lauk asin tak? Memang polot mah biasana lamun dibere lauk asin sok udang. Wih, udang gini. Mang isi motor nabe burungnya? Mang? Oh, sini aja. Udang. Di motor nabe daripada cerekan singkong. Dia nyar penyakit bae. Ya koin deureun keuna. Ayeuna anjing dia. Hei, kabeneran dia. Minjem motor kumaha aing teh tah meuli beas ke sing engko. Dia disiaran eueuh tadi. Mau cewek. Mos cewek-cewek naon. Geraan sih wayahna. Tah meuli beas. Ya. Nah, aing Geraan nih aing. ih. Tah meuli beas. Oh, geus meuli beas Aing ya. telok benang disogok aing mah. Geus geraan. Geus geraan. Ini bisa kedeung ho. Geran kamberan beas. Panggul beko dia lah biasna di singkong ieu. Teh cewek-cewek doang laku bae. Goceng di mere, bensin ge menang setengah doang. Oh no. Ya, lumayan lah. Udah anteng. Nanya, konten aya standby ku. Nopi. Ayo gila. Cewek. Mau lima coy jadi.
buru berang ya. Tutup kayak mola. Kayak apa ketinggalan kayak? Aing naon deui kitu. Ketinggalan. Minah aja dibikang ribet-ribet teh. Itu nggak sabar. Ribut amat. Hei, kenapa ada dia? Yang si Nopi. Siapa yang motor yang sakedeng? Ka mana ih? Punggung Aing beli paku kok dia, awas. Enggak sih kalah. Awas, lo di dia. Awas. Pinjam motor yang ieu. Mentang-mentang di lembur na. Tuh lah, dia main tang beli paku kolot aing. Si kalah wae sampai. Ganeng kayak sakedeng doang aing. Mang. Lagi, ganeng awas, ngeceklan. Allahu Akbar. Jadi material lah ya. Duh, aing kumaha ieu? Mana motorna eueuh ge. Tak ieu. Lokot HP heubeul amat ge aing mah. Alambatan modal. Mana? Jadi kamol ya mah. HP. Ayo atuh. Kabur tutup moalna. Ih, keluar glowing amat. Mau HP apa dandan nih heubeul. Hari motornya mana? Terus naik motor biar romantis. Terus kumaha? Gampang bae hayu. Ayo guys. Cangkel heh. Ih, ya Allah, karake sabaraha lengkang cangkeul. Atuh tempo aja make sendal lagi sendal jangkung. Tak izin make sendal kitu bae, nyalencos. Mana sabah jalan agir. Tahan tak sampai. Motor yang kemana yuk? Aduh, motor aing udah. Waduh, ya motor aing. Aduh, jangan tepuk motor anak aing kumaha gawean ayo. Apa sama sih rupain lah. Kanan neng, jalan jeung si Blut Gawir kieu. Ya asal bae Blut Gawir saking kasep naing. Kamu lain malempang suku. Kamana kita neng? Kamu ninja temu cewek daripada jalan kaki mending ayo jeung a. Saya lempang suku bae. Wah, capek. Dia mah teu modal. Motor. Bangsat dia. Magana hirup mah benci aing makana ieu benci. Langkah pegangan neng. Pangsut ruangan eta. Pokona mah benci, aing kana motor kakboy benci. Beuh aing bukan 12 kana Mang Toha. Pokona mah aing bejakeun ka aing. Jadi kamu. Motor! Motor mana deh lah? Allahu Akbar yuk bocah. Ceng kenaon? Ngising. Atuh ngising ulah di dinya. Teuing. Ih. Sadak leutik. Pakai motor Mang Badrun tak? Henteu. Nu Jupiter. Henteu manggi gaya jaruk tah. Lo dia, caduk dia leutik-leutik ngising di dinya. Gue yang hoker leutik yang ngising. Mang, ada motor kula tak? Atuh henteu. No Jupiter.
Jangan ada lah jadi di mata batu sprint aja nu kesik ta. Jeung naon urang motor sprint motor tinggal we. Emang ini Bang Adukan anak. hah? Adukan. Ngadukan. Anak. Urang tukang ojek teh ngadu. Demang ija aja lah batu sprint. Oh, mun mangge we urangnya. Oke. Nuhun ya Bang ya. Dewa siap. Jauh-jauhnya. Yo. Motor yang kemana lah? Ikah. Kesat luangan dia yang motor hijina adalah. Parah bener ya motor rumah yang tim segawe aing. Mang, kunaon kolot-kolot ceurik. Corek motor yang langit. Kurang berasan ceurikna. Sugoi. Goblok ya. Ampura mang. Angker baru sing kieu. Kunaon kitu? Kunaon motor yang langit. Oh, motor yang langit itu dia yang molor tadi di dia. Iya, ongkos pan kurang diinjem cek mamang heueuh cenah pake bae. Pan itu ngomong goblok. Pan ngomong tadi. Ih, pan ikan ngomong yang smelek dia mah. Ih, ari keur isuk mamang di DHS kurang di udang-udang tedek udang. Ah, itu ngerasa dia. Cek urang teh mah nginjem motor. Oh, Ayo kemana motor aing kemarin? si kemot tadi diinjem. Ayo aturkeun aing. Aturkeun teh hayang aing. Ya, urang mah. Beas geus teng ieu nya, nu penting motor aing heula. Ayo. Ayo. Kemana dia? Jadi kamu bangsa. Saya tah. Woi, kemana? Motor aing kemana? Motor. Oh, kemana? Si Usup. Ku si Usop. Oh, panang tadi tah menang si eta tah. Kumaha jeung ceritana motor aing bisa di kieu. Panang tadi nyawa motor ka si eta. Dia minjem ongkos dia teu amanah. Panang tadi nyawa ka dia. Geus. Kumaha aja dipaksa. Gas. Anterkeun, aing gereng ngojek ya, ayo. Anterkeun. Bang, beli paku. Hoi, beli paku. Wih, saya tegak galak amat. Nges gana yang beli paku aya mau paku. Sabar kilo. Sakilo be sakilo. Ih, dasar apuca. Ih. Aku mere 2 kilo besi. Nges sakilo aing butuh sakilo. Yang dulu jak pak udah, mesti 2 kilo banyak. Tapi kita mana sih? Nges kade yang hutang be aing. 1 kilo bayar burung. Sakilo be. Hutang be nya. Oke, waktu 2 kilonya. Tuh, kumaha aya duit. Bayar mau kowe. Kumaha aya duit teh bae eta mah. Mau apa kayak bayarnya? Enggak nengkel anu nan ya ngagede kenal ka aing Allahu Akbar. Telepon. Terus amat di getar naik HP dak. Dong gempa bumi. Halo. Gimana dia? Woi. Di warung Gimana? aing, di warung beli paku. Oh, tangguan yang didinya. Hah? Tangguan yang didinya. Oh. Oh, ulah kau mana dia nya? Oh. Ayo, Mas. Ayo, mana coba? Mana nelpon ya? Iya apa? Iya, gas. Woi. Iya, Enggak. Saya sih dia anak kamu motor batu. Mana susup mana? Main minjem bae. Tadi susup di mana? Tadi warungnya kita tadi ditelepon mah. Ayo orang kan itu coba awas nggak bohongan dari ya. Hobel amat ti budak ih. Dong tapi jauh begitu dong di Jakarta gitu. Ih. Andel amat tadi nyaman yang tungguan ku kolot. Ini wae tahu li paku deh jangan tahu nasi padang li paku deh. Tahu main mau geranges ya mah. Nungguan nu araredan. Aing nyamana jam harus lempang bae ya. Bangsat banget. Ah, udahlah koin tinggalkan dah lah. Karena rese jelema mana? Ke kait tidak. Wah, video nih. Aman lah, beren yang motor diri lah. Pokoknya mah handapun tanggal dukuh, boy. Paku pengen bawa. Aman. Awas, mana dia motor? Ayo, mana si Usop? Mana coba? Dia ditelepon. Mana jauh aku dia dulu? Tinyaho. Oh, memang bohong teh. Dia nyalakan ke aing bae dia gitu tadi. Gara-gara dia yo. Lo pasnya bae. Pasnya bae dari yo. Ih, Jangan dikeburu tas eta tah. Setan yo.
Dah dia. Unan gelut motor aing nu bawah dari gelut. Ih. Tangkorak dia. Gas segera. Gas kayak orang nelpon. Telepon. Kalau langsung bae ini dia. Geli. Anjing geli. Sakit nelpon dia. Halo. Di mana dia? Di Lebak aing, dihandap, di Lebak. Di Lebak setan lagi. Oh. Kebel aing nunggu andara ria. Anjing dia malah juga Lebak pe. Atuh menang sore aing tanyain saung dari Paku si Tangguan. Oh, aing di Lebak, Oh, Lebak. mas tangguan yang gininya. Oh. Kan dia bercanda di video ngomong. Jangan tadi lagi video. Iya, kamu sedang lebih baik video. Nang dari dulu deh. Aing mau emosi. Di Lebak setan lagi. Ayo atur kene. Mana deui? Atur ke tanggung jawab. Aing kada disuruh terus. Mana coba? Aing mana? Susop. Tadi mah di Lebak ini dia yo. Di Lebak dia. Demi aing mah. Aing mau tanya motor aing mana dia? Pakai gawe ku nya Oh, jadi itu tuh motor tuh. Mana? Woi, Motor aing mah. Motor aing. Aduh, motor ya umur milik kene motor alhamdulillah. Aing motor. Ai. Madun edan. Woi, enaon ya, enaon. Motor Oh, iya ya, bilang kali ayo, biang keladi ayo. Woi, keulang. Kan koin itu nanti anak penduku. Oh, tadi mau koin telepon di pasir cenah. Allah. Atau main dia ditungguan koin itu jasa. Hiji heula. Jangan kumaha motor aing bisa kitu tak ceritana. Kan kurang ke isuk ninjam ka mamang. Minjem naon dia aing keur sare men bawa-bawa bete izin ka aing ya. Pan geus bebeja meureun. Terus Bebeja. geus ieu diinjam deui. Aing mau nyewa ka dia. Lah terus bisa kasih usum kumaha ceritana? Aing meuli paku, tan ambu aing meuli paku. Ih dari nyusahkeun aing bae nyendeg aing bae. Tas jing biang keladi nama tajing Untung motor aing geus teu ka mana yo milik kene. Woi. Aing, gitulah aing masuk dikit kan bae. Aduh. Untung ya motor masih milik aing, alhamdulillah ya motor ya. Aduh, senajan aing teu boga nanaon kana penting boga motor ya pemajikan kadua aing. Tap. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, pan kunaon ieu motor mogok di bae. Motor kunaon di lah, teh ya budak tah. Sok di najis aing mah karena kade-adean ya beak kemarin 1 miliar ya ieu motor. Manya bawa ke bengkel deui. Aing mau dong curiga ieu, bensinna ieu doangna ieu. Soalnya ku aing karek diisi dipake puter-puter kan ieu. Allahu Akbar. Beak mah bensin aing ku budak. Astagfirullahaladzim. Panggi mah deuleukeun eta ku budak ku aing hajar-hajaran hiji. Ganeng dia bangkong, aing keur pusing kieu. Kerekok-kerekok dia lah. Ngedorong bae aing lah.